Mimo bibi akwa ba ede ba emergency Ghana TV eso enne ye story yen saka e wa hase no asawi susu hunsem abepie mu e wo Sompa TV a Lady B ede na asem abeda Oheneni e wo Sompa TV eso na nsem a oka no me pese wa ukọ na ukotie mu nsem eni ntino ye nsem ene beko ni akwa kwhwe video no aba subscribe na like na for comment nso ebe a comment section ase yenko Yes. Number 2. A song Christy. A song charity. Complainant, you know, free by Takoradi. Why no one quite do Mr. Emisa? On also Takoradi ho. Ah, mammy song, yes, your Bible Quran. I be focused ya casa precaution up when you cross open here. Snap. On kwasori on. Yo, bebo. Peja kosoro. Boudin. Pocho from charity. Be crashing up. No crash nap. Sa sama me bekan. Sa sama me bekan. No create trodo. No create trodo. Order. Aha, charity assemble. Pocho asemni yan de be 6 months ni. Na ye sha ase de ni chapel owo iskado. Often Roman Catholic Church. Yanwoli yesusu. Eh. Roma ya sorry. Woman kesimo Takoradi Escado. Second Escado. Escado. Roma Chapel. Poche. Be 6 months e sha ase de yanwoli yesusu. Na yanwo na yesusu na ekọ ekaji whisker na wadamo, ekaji whisker na wadamo. Nti ameme de nyinde. Me top form so winiba na ma admission bae. Na me ya ma adwene. Me ekọ na ma akaji miska no na me da so na me ekotua school fees me koya man koto obi a ogigi ska no but me koto elder krubi na okade bishop nyiwo bishop etu kwa adescado bo bishop asle pocho ehunde se ayen susu no woba na yaji nchirem because yentumi afi yeska ma ordinary person bi anto me yehunde bishop ne nsa sha asa enti no moko was bishop widen we etu kwan na yesi bishop wetu kwa nye bishop ntina me yede mebe misusu ntina me yede mebe me bagina me de ekochuam school fees nti onje no nka yimisusu mam ono papa ni gina o maka kwa wa aka bia maka kwa aka bia wa face kana amam damda no na metu na me yede mu kofi be 1 week mukọ no still na metama asam no connect FM wo Takoradi metama asam no kwa no yesu egwa ya kansam ni na ewe wa hyen boshum na ewe yi de yenko yenka ji yeska busum na ewe yisun ye kwaya pepe na ntie na ni nyamole ye chede ska no yede onye bi manyan na ska mbeje ko school fees na kada enye bi mama awyo bi ko wa be 1 week impanyifu na girl so bo begiji susu ni nyinale ye ho biala obiala mpwe na wa baka akoma to yima asema achende ina ono mo nkodem de ama ye dede ye gino ye dede ye kwebe nti obi be na obaka echende Mr. Uku no elbe Poche. So obi kwa be na obaka echende Mr. Emisa what nanka mo nam kwa do olbanti ye ntwanen na ye twanen na pepe ba ya afade na chiche ne ye susu ni din no compare ai susu ni din de sei edi ya edi adia wo de card ne be Mpocho onam de yekede ye onam de wonim de sken wonye bi man na asam St. Teresa's Catholic Welfare Union Escado for poverty alleviation join a credit union for poverty alleviation na chede obema hondo efiri ohia bubro mu na ma wa akoduru nya yo na what dey no mere nso ni mfonya to krata na echi we di esre ho nai Catholic fodi wonye madam esre mama onye dem esre mala kasa abaya nti onya beye ya hwa aska no yensa nkanti onya beye 1 week na wo friend yenfa ye krata no mbra na yembeji eska sana krata no wo je ego ama ikobe bia nkanya evidence mfa nkyere de krata ne nti ami oye we ya fast na me yeden me video yi to ansa na me de krata na me de yede me de ko na so ya ada modi eyi ne ba manya na yede krata na mo fa ye krata ma ye ba aka wa ye twe na me ntwe na me sa we kan wa nti mu na mu gina wa mo re dede
na usika hin waka ho ame me de owo mo 2200 na my sister paying the 1000 ka fo no mo si de ti no mo fa sika ne mamo what's a bishop na order chapel na no wa kwa outside okwa abrochi nti say yes na de sika ro bishop ho nti call ko no wa nya hyehyɛ ya makaran bishop na wa aba no na bishop ni enyimniti mpocho da bi obi ana susu no okasi ni nsem no on na yenyim no on na otena papa na wa aba no mo hyechewi mpocho na ekaka na o se de pressure wo no anyam no sumeje ekotuam school fees na se nsolo no womboa nti sepere ko enyim abrabo o de ye adwumaden na etum ede ko enyim abrabo nti ma ye no kaka anka mo kaka o meja asodo na me de ekotuam school fees admission about dada do minche school fees me da wa wofi akwala nkobo okro no wono aye na adwuma de kakra beto ho St. Elize's esikado mamuri yenya na me de menti ase no bishop no no esika no ho se bank de sika ne da bank enti bishop no kwabro chire kura se sika no ho papa no si de bishop anyen hyehyɛ ya amon enti na wa amanya ma ya beta enti won tum onyi sika ne ma enti ya akwa yensan kan yiska on pap Mr. Menson so ba os pressure won enti enya abotare ye je kotua ye school fees so Catholic we die ade we die we evidence clear ene guhoi ye pam chew Roman asori nya asori ketwa mo be ma 2500 we aba be samudin yesere bishop kura waba sa asem we mo hwe na mo fan kran sika ma wom eti dia kwati TV so ni de wo mo ye eti mo so me se champo e bre ni ko IBJ wen emi sakro no mo friend nam de so for me dance okay na so for me akolai ebeta hai eti every time ni be ware na me ya ka se etu ba koda be now akolai ebeta se na me ka se na no asem ni Takoradi wo ba ka ogin ai pocho me bedu ai na mo ko ai 200 kwa mama 200 ata na wo lol fe akolai ebeta se na me ka se na no asem ni bi we de yenyansa sempa sabi wo ko winiba university na wo ko wadi pa na wabo ni sika no wonim se na chi ni eni bi me na ka wo se hwe chi na wabodwe ena wabo no ho na Roma dia minim se wo msusu dia enwo ye kroje kuma se nyina ebi wa se ai tachi mai be basod no ya de kama sabi bishop nana Dominic ye bo anyako papa radi asumdwe nkan bishop ya wono aba Takoradi se bishop na wokwa boche kwa wamfene tienya wo se documents ho no mo te se ko kata asore no eto na ne wo ye ide ese sika no wo mo di sika no wo mo ni yo so ma me so ra eda ho na bishop we na anye we nti wonya mra no ne ka se wa boche ho na wo ma no go ahead na je se wonya sika mi sa peke akate no enti akodai wo munye mani suku e mo ne suku admission benya no wabre wanya bi na wo kro 2000 1 enye sika bi a ya sebe empanifo no kwampo wo muntimi entua emfama no se be ya obetimi akontinya me sene se so mu tie ne a wo mu ma nikwase emeka sore no na obi wo pe agya ya meka se na mutintu wo gya wo mu mfesika no ma akoda no na asundwe mra no wonko no suku obi a ema ni destiny ema me say so ba me de manuasi yo babaya ye besra sorry ne say wono mu ma nipa ba ku mistake ya waye em say asori ni reputation ni credibility because sa credit union ni ade enye ne asori dodo na obi a wone de a chese yetu ye ni na nto obi animu a ye wura mu a ye kakra ne yafa say admission no eya na bread aso deadline wo ho etwemu a yenua bai wo be ye mobo enti ye koso an ya sere won mo me pa che so obi aye handling over so obi a handing over we nyina no eye nkrata asem nipa no wo the evidence ya be di adance ye say ne share wa ha eye simple enti wa ye di akireja na ne mpanyifo atena tin ten because sani ankwada yi gu ho no ma won mo hurihuri twa adwo ne ade 1500 200 2000 enyes ka bia ekwa ni mu de nanso so
obi bi a wode beso ne bi so e de abobra ene sa sika yi enti esra mpanyimfo sika na nya aba na kora na asem a wo ka no nkrata nyina di adanse ese sika no ti mo fa sika no mo na we nyina atuntwa na nkonko ba se obi tifie na afi obebo roman din ya asafo kakra kasei na wo ka nsem bi sei di afa enye emwa enti esra mpanyimfo mo fa aba sika ma na obi ahonto no asundwemra na abrampa my lady me da se biem nyame hira my lady akra yi ba ya na ye nyina yetena se Roma nya asorketo se asem bi si na ukukuru ni dase na betu TV so GJ empanifo mu di susu na na se credit union anim number my lady enura ye free papa yi de nji enura akra emisa no de nji abebe enura no wanti mi anwura manko ne ye pese ye adwuma we nyina ne ye hunu ebia ne ye ne kakro be sende abananka akra yi ko my lady ye free papa yi fra no pa kusisi ye pone wanfa ko so mudi boni saa wi a ye de na nya de anesem enye number ba ko so ye de frɛ no eti anopa yi me ba ya na me share say me sen frɛ no me fa na me ball ni din ogitum anam so ni makra bi ti say afie din koma akoduru ba bia wo se nya ono e wrong number no so gu card na chi ewu wo se wrong number na manle di hwe ade ba ko me ya ne se Roman ye ko Roman school ntino ye nyina ya ko catechism nyina o ye Roman sorry nya so ketwa eya Mr. Misa wo no wo ko for St. Teresa credit union na ba wenze wo ko di buragu bishop so he se na my lady en crack to bi omu diskana ko totre en crack to bi na metu Roman so for mpanifo se omufo omani nche Takoradi esika do honum my lady no omu ko fresh of ana bishop o mu sani mu asem e se asem we se no enye nne ana akraye se obeka ho asem afidie so wo de akoba bia me afrɛ mo mogi atum mo pese mo hunu se muzika ni wonti manje card na from nsem na nkra no mani atesene mo ozu wa video evidence ni nyina de kura no enti misa ya frɛw wanya se papa bianka maladi wo pia mo bo ho a Roman go to asem na make omu asori omuko omu credit union bi ebi wano manyi post officer enkrofo furu kotua esi ji omu sika yenti omu ho asem bia ede na sika do na Mr. Misa na maledi me no edu ba bia ya na ye me nwanwa se nipa bi di omu sika kotu ba bi yenim se enkrofo hunu bi ebedi sika ndi enfa nkwa so ofie na matumi agye nkola ni books free wo mu adwe from se enfa nkwa so ofie enye kra kire se mudi bibi mu fasika no yemfa nkwa so ofie na Roman asafo se de sitie de yesika da wona mfie dukura eyese na hwe na de etieje maledi yenwane nkwan asemi de mi bisa o etiefo nyina monka maledi na tie adwam eno de yi ba hwe so ba bi ozi adwane ko no onka nkire ye de konkrofi ho a omudi ye de ba so ofie so a misa adaso na semi maledi ehini ye de fa St. Teresa's credit union na masan tro wase jeze hiafo ma edai epeja hiafo amoma be adefo na misa disguise dimrika ye hwen ba bia ye frewa afa uduro say wrong number my lady me say bishop nana kwasi sapon papa mu nyina okuro yi mu omu frɛ wo mu sesi yi omu fro mu sesi yi satan sa se no otitine to my lady obetiti my lady ani bra ba my lady akwani sika na mse gba bia sika ni frɛ no anu odin Nigeria for nyina wo Roman so Nigeria for papa enti ko ye se Roman for na agije no maledi nezo mu kotu omu ntura kire wo na misa wonu na me de me gina ne so misa Roman so for pon mu nyiri misa mu nyiri ni jiska wi am pam ni fra so nim oguma ni mu ase esika do mo pam no e fra so nim so na ye katki so we mo nyi tumi ni free ni zam hwani ma huna wato a obi minyai yankwa homa no so ai na da na wotwe da no nya na nsole nkoso meko misa de 0554931931 Roma for de ye de ato TV so sei no omo be frɛ nim se bedu kina no omo be frɛ because ye nim guase nana sofo pon bishop techima diocese ai nana sofo pon Dominic ye bo anya akon me papa ne prekope techima backsword
omo masika kese me made ye adwuma asem bia ma na mo de yokopia sika do St. Teresa sia mo ye na ka se abofo na jeju Anthony num nyina be omo de onyo omo fine Anthony num nyina be omo bu o mahwe omo de hello Papa dia entie o Papa na mi sha na wajuma pa oye Oba we entie o Papa no concern we do radio Wednesdays dia na me person na me sekra and be sunya ti do a film and dia outside dia lyrics and ba uti ni ki ma ti ase na mi sira wo se adwuma so na wudi no na ge ni ba pa bia to ye pen e wa hasi and also the same thing me wo ma so around and on be so bi wo o me di ska kwa fa so ye mun kata sa ye hu de ama bebre sika eke ti madaro ma mo ya se mo sabe ko mo na se said yo kana o mun ti o mu sika mo ko ta pra bre sister no di ko school na o se o fa de aso ye ta anye ni yo na anti awareness so oba bere wa ono se o na ti ko empratwe anti awareness na ni ti tuma idi betin fiti do ade kro si antene nka yeah that's it. Hello Oheneni Pizarro mini aba papa bi sofuma me tremeni Oheneni Nyankopɔ onkoso nya okese na dwumadi ewe de tse sompanko mo na ama nka sɛde amanfo besi atechiri nipa nsa gu na chi na wɔbɔ wo yam owi a wasaka to sɛ mensu na Oheneni yɛsrɛ Roma asafo no wɔsoma ana asafo a ɛso yie pa ana Roma su di ne huni sanse menyi ni sa asɔre no ɛbɛyɛ saa de we na emom nipa ba ko pa bi ana abɛfra nkate ɔyɛ nkate ba ko abɛfra domu a yɛ anɛ wɔn ma asafo yi deɛ bepia nti ɛsrɛ mpanyinfo yi nim sɛ saa bere kura kɔso a te bishop ne ade akɛsefo a ɔmo frɛfrɛ ɛyɛ nti ɛsrɛ wɔ mu sɛdeɛ ɛbɛyɛ aso ne din ɛbɛkɔ so ayɛ kɛse nti no wɔn adaworo wɔn ntu anamɔ no wɔn mu asompa nkɔmɔ na adɔfo a wɔn sika akɔdim nyinaa no wɔn nsanka na wɔn nso nfa ne wɔn dwumadi Oheneni Pizarro nkinkan sumakra. Yeah, that's it. Hello, good afternoon Pachodin baby akase free but there's some problem because secondary yo yente we secondary fo mami no problem there's another for no go to yo and slam say the car why did they make all for go to 10 billion how for why you so I will want hello mpacho ntio hello eja mpacho ntio wo good afternoon mommy afternoon na pom to say adom mo program ni ye she papa me de dangote me Capital Central Region na asema kedesa ne kanede so wo hwere wo boa no na ne se kaniska etide o afagde wa bombodi an hello good afternoon afternoon Ajana akomiyedo radio adumo pacho ntio me hear television I mean like me team program ni ba na na me die me pacho ko bi am kaso bi a ese mo a mo saka no mo sanka no wa yo edas hello ejam pacho ntio hello mami me na masina sebio no na meka no amanfo wesika wakedi oye Roman susunu mu no close to 10 billion na empefre de no a quote Sama Johnson na close to oye esikado bango a titara empefu ekse wona won hwede obotum na wa amanfo wesika otum na wodi amanti be na bana no de oye koso do wesi ewo esikado Roman Catholic. Why na di sika no? Hello.
Hello. Mami yentie wa jai se wutie wo no na kasa e pa achewo. Hello. Pacho yentie wo. Hello. Yentie wo. Ebusanfo ye de si. Mido bibi ase so ojibre ma ye kohwe video ne eba ye na nsem a ya sister e ka no asore no 1 mugumanimu ase. Enye na minim sa asore nsumu yesusu e wa asore. Asore hu book. Na mo yesusu na wi a sofo adenti na ompese odi sika ne be ma members no. Unim kwan omo fa aso enya asa sika na lady ne kasa no osi asore na ntan so omo mwa. Enti na ese wa oye de. Ubre na unya usika na wa de hwe ho. Enti omo abre enya omo sika asore mu tususu. Omo so omo hu ne se me de ma me nyonko obedi enti no. Me de kwa asore de anya me fie ya nya ne hwe. Ena akwakọ wi omu se. Enti asore ne yese sofo no ekwa abrochi a nipa o si na nemu ontua sika no we de eye simple because sofo no entimi amfa na chi enyamo de a munim adisem no hu bi even say nye sofo penny na asisi a waba no onim hu bi a omo a elders ne ehon kekan no omo nimu bi enti no omo form sika nye de emom asori muniemu moa youth no omo wom no omo tususu wo mo honso a mu discan adenti na sorry ese mo yesa asori a mo agidin e na mo yese nti asori no omo sha ase ana omo gigi susu no omo hwemu na omo mfo mo sika emom eye once dimpo a mo mfo mo sika mom because omo so omo ho kire mo omo kra na asori no mo moa nti adenti eno mwa musika mu pese mu discan nti na asore no nti sika no emfa mom me wa agency asore de ye ntimi mbokro no baby a yetimi bokro no nti yemfa asemu ntu ye hofo aha ena mudi mu besi na me ka osa ha egusu aye emergency Ghana TV subscribe na like na for comment so eba comment section ase edi amedi so an catch mami esi enesen. Have you ever tried to buy something online only to get scammed, or have the seller waste your time? Or maybe you're a seller who spends hours preparing an order only for the buyer to cancel last minute? We get it. That's why we created Copland, a simple, secured marketplace designed to protect both buyers and sellers. Copland is here to end their frustrations with a reliable solution. Our team noticed that a lot of people are either being scammed or losing valuable time and resources due to unregulated marketplace practices. So we built Copland to tackle this problem. So Copland uses a secure payment method known as escrow, which keeps payment safe until both the buyers and the sellers are satisfied with the transaction. Here is how it works. When a buyer orders an item, the payment is held securely, meaning the seller doesn't get paid until the item is successfully delivered. The seller is notified and can accept or decline the order. If accepted, they reach out to arrange the delivery. Once the item is delivered, the seller marks it as delivered. So from there, the buyer has 48 hours to confirm they are happy with the product or to request a revision if there is any issue. When the buyer is satisfied, they accept the order and the funds are therefore released to the seller. If no action is taken within 48 hours, the order is automatically marked complete and the seller will be paid. Copland is here to build trust in online buying and selling. With our escrow system, both buyers and sellers can feel secure, knowing their time and money are protected. So why not try Copland for your next online transaction? Visit us at www.copland.coplandtechnologies.com.